Uthi sabonana kanjani na? Amen. Amen. Ayike ngibingelela abathandekayo egameni elithi Jesu. Amen. Ayike uNkulunkulu ngangingamazi. Futhi ngangafuni ukukholwa. Usho ukuthi nje ekukhuleni kwami ayibonge Inkosi. Amen. Ngangingawathanda amakholwa umuntu uthi uyakholwa. Ngangithanda nje ukuba ijatha nguba ayibonge Inkosi. Amen. Kodwa kanti uNkulunkulu ngelinye ilanga kanti mina ungizele nje uNkulunkulu ungizalela ukuthi ngizoba umzalwane ayibonge Inkosi. Amen. Ayike ukuthi ke ngafika la eGoli ngiqala ukusebenza ngumfana ngo-1956 January ayibonge Inkosi. Amen. Bengumfana phela ngifika la ngo-56 khumbula ngifika nomzala wami wasengifunela umsebenzi emakhishini. Ayike abelungu basebethi-ke bangithatha kabelungu bathatha bengise pass office ayibonge Inkosi. Bese bathi pass office hayi ngisemncane kakhulu. Ungcono ukuthi umlungu angifihli iminyaka emithathu 56 no-57 no-58 bese kuthi u-59 ke ayike ngizotholakala ukuthi-ke bese ngenzela ipasi ayibonge Inkosi. Ayike wangenzela-ke ipasi ngo-59 ayibonge Inkosi. Ngathola-ke ipasi laseGoli ngihamba ngalimvumo mangibuya la ngasebenza mangisebenza-ke la eGoli uNkulunkulu-ke ngase ngiyagula la kusukela ngo-66 ngagula ngaphathwa ngezifo zonke. Ngathi ngizwa lesi kwaphuma kwaqhamuka lesifo nangale lesifo ngaphathwa ikhanda ngaphathwa amadliso ayibonge Inkosi. Hayi-ke kwatholakala ukuthi manje ngaze lapha-ke ngaye ey'nyangeni zonke ayikho inyanga engayazi la eGoli ayibonge Inkosi. Kuza labo-67 sengigula impela ayibonge Inkosi. Hayi-ke kuthe la ngo-68 hayi ngase ngihlala phansi nginesigaxa la sengiyabona lebhelekwana ngiyohlinzwa ngoba manje bengithi mangivuka ngithi lento ingibambe. Hayi ngase ngitshela kabafowethu ukuthi hayi mina no ukuthi nginikele utshwaleni ngiphuze manje ngoba u-68 ngathi uqala u-67 wathothi nemali ayikho angisenamali nasekhaya angihlisi lutho ayibonge Inkosi. Ulukhuni kunjeya manje na kuthe makuqala u-68 hayi ngavele ngahlala phansi ngathi naye ayikho le nto ngase nginikele utshwaleni ngingaphuza kakhulu wafika ukuthi angilwe futhi uma ungibuza ukuthi banjani ekhaya ukuthi angibulale ngoba yazi indlela okusathane wayesengibuphe ngayo. Ngikhumbula abathandekayo kwazoqalwa-ke waphela u-68 ngigula bazalwane ayikho ngihamba abaprofiti laba abakholwayo ngahamba isiphili khona isonto abathi isiphili esigqoke ingubo ey'bomvu sibashintshe ebusuku ngoluphalufa ayibonge Inkosi. Emini banjengathi nje manje isikhathi kodwa bakushawa ukuthi bahamba bogqoka bashintshe iy'ngubo ey'bomvu bangene ngathi hey mina kodwa ngabona inaba mhlawumbe ngene ngabona ngathi ungena usathane ngakholwa ayibonge Inkosi ngabona ngathi ungena usathane phela. Haleluya. Ngabona benenhlendla nje into engazi yini efakwe ekhaya kodwa ngabona ngathi usathane bengene ngathi kumfowethu hayi laba abantu basikhiyele ngifuna ukuhamba mina manje sekhaya basikhiyela kwaze kwazi. Haleluya. Amen. Waqala u-69 bakwethu wathi ngo-Agasti ubaba sengibhalele incwadi embili unkosikazi wethu nophethe ingane unkosikazi wami ayibonge Inkosi. Ngitshela umfana wokuqala akazi ngisho inabukeni lakhe
futhi manje ngidliwe mina la ekhulu ayibonge Nkosi ngidliwa izifo ayibonge Nkosi izifo zingiqedile bakwethu ejipi ezingapho haleluya sengihambe inyanga sengibeke phansi umuthi ngingasawufuni nokufuna umuthi haleluya hayi-ke kuthe ngo-August 1969 ubaba sengivalele incwadi eziwu-2 wathi hawu wathatha umfazi wenekhaya wazala nengane kodwa manje le ngane ayizange ithole lutho yini kwenze njani sengizokubopha manje ayithatha incwadi ngayifunda ngayibeka ngatshinga lapho ngathi mina ahambe umfazi ayibonge Nkosi sothatha abanye ayibonge Nkosi ngikhula ngijwayeze idlotshwa ngijwayeze hayi-ke lesigaxa lesi kwabona ukuthi hayi sesihlule ngase ngitshena ubhuti omkhulu hla sengizayolala ebhelekwana kanti futhi wathothi sengiyinyanga encane ayibonge Nkosi hayi-ke bazalwane ngixoxa ubizo loNkulunkulu eningayenza uye wathi uNkulunkulu nje umntwana ethatha iy'thombe kuyadinga ukuthi-ke bengizolanda ubizo luthathwe ayibonge Nkosi ngoba siyabona ukuthi iyakude le ndaba haleluya iyakude impela ayibonge Nkosi ngoba siyathanda ukuguqula ngisho abamhlophe sifuna ukusindisa ngisho amandiya sifuna ukusindisa ngisho amakhaladi sifuna ukusindisa lonke izwe ayibonge Nkosi siyawadinga wonke amakhosi uNkulunkulu ayimtsheni kanjalo abazalwane bayazi ukuthi leli ivangeli alikho emhlabeni uyodinga ukuthi amakhosi ayazi wonke ayibonge Nkosi haleluya safika khona lapha kaZulu samabeka izandla ashumele emini ngo-2 khona likaZulu impela la kuthiwa kubulawa khona abantu ayibonge Nkosi kwaphuma abantu baphuma bamulayini bathi bacela ukubeka izandla bathola isikhathi anginaso bathi-ke bacela mase-ke ngiyi-full time ayibonge Nkosi ngizeke-ke ngiyilethe le nto ayibonge Nkosi bathi bona bayazi baza sasi nobishop lapho yonke into ayibonge Nkosi wathoda bayazi ubishop salo baze bashaya u-10 ebusuku ibashumayeza ngo-10 saphuma khona ngo-10 ebusuku obishop bathi bayazi ayibonge Nkosi hayi-ke ngidlule lapho ngiqonda ukuchaza ukuthi uma ngibona kwenzeka kanje sekuzogcwaliseka lokhu okuyikhona uNkulunkulu angitsheni leli ivangeli ayadinga amakhosi impilo lilazi isizolazi ngoba siqonda ukuthi ungasayi esibhedlela uNkulunkulu wayekhulumile ngokuthi manje na uhlushwa izibhedlela zasePitoli ayibonge Nkosi umzalwane manje i-forced ukuthi ayele kanti manje na njengoba sekwenzeka kanje nje wathi-ke kofika isikhathi ukuthi sibatshene ukuthi hayi thina sikhola sudla umuthi sekuseyifikile sengiyabona mayangitshela nje phansi ukuthi le nto yenza umbatha njengoba ethatha kanje nje sesizokwenza ukuthi izifike kubona ngqo bese-ke uzuke kulanda emhlabeni simqoqe nonke ngiyinganga ngisho ingane ukuthi khona abantu nje abangavumi abaphila ngoJesu kuphela yile seyiqalile right-ke ayibonge manje-ke uNkulunkulu wami ngabo kwathi-ke ngo-Agasti ayibonge ngithi kwabo lwesithathu no kwabo lwesine hayi ngavuka nje ngase ngithuma abafana ukuthi bahambe bothenga amakhathuni newayini ngoba ngithanda iwayini ayibonge Nkosi hayi bahamba bashona esaladini bayongithengela-ke babuya ngo-10 sase-ke singena endlini saphuza ayibonge Nkosi saphuza kakhulu sase siyadakwa ayibonge Nkosi hayi angisebenzanga lelo langa ayibonge Nkosi ngagcina ngokuklina indaba elungu ngase engadini ayibonge Nkosi ngaphenga ngaklina iswimming pool ayibonge Nkosi hayi ma ngiqeda lapho ngasesidlela into zithu-ke washaya u-1 abelungu bami-ke bebenamagaraji la ku-Main Street bedle ekhaya-ke ngo-1 o'clock angithi base bayabuya-ke bezodla ma bephuma ngo-2 sabuya-ke saqeda iy'minya zethu ngo-2 o'clock-ke ngase-ke ngithatha i-hospice ngizolahle bakwethu haleluya ngase ngiyayi-connecta-ke empompini-ke ngase ngiyanisela haleluya ma nginisela la engadini yomlungu
ijalidi yakhona likhulu kusuka la kube thatha izinto embili lezi mangiyofika lapha engadini. Haleluya. Amen. Amen. Ayike mase ke nginisele engadini lo mlungu kwaku Mr. Balki 120 ku Exton Street mhlangona uJesu emini. Haleluya. Amen. Ngizochaza indaba enje ayibongozi. Make ngifika phansi kwesihlahla ngo-August 1969 waseqhamuka lomkhulu kwakuthola isikhathi emini waqhamuka omkhulu kodwa izihlahla zinganyakazi ayibongozi zinganyakazi izihlahla. Haleluya. Zazinganyakazi izihlahla mhlobo wami ayibongozi kuthiwa nginyakazi nabanye sibabona siyambingelela ekafisi ngegama lenkosi. Haleluya. Manje-ke uma ngubona lo moya uza ngibheka izihlahla ezinyakazi wathi ufika lo moya phezu kwami la wahlala la kakhulu wada. Haleluya. Wangena lo moya waye washaya phansi ngenyawo waphuma ngenyawo waphuma ngoboya lobu. Haleluya. Ngezwa le nto engishoke yafika le nto yahlala la. Uyabona nje la ngaphakathi kwakhe kunesitini esimhlophe la inkazimulo kaNkulunkulu. Kodwa ngaleso sikhathi ngangithi sitini. Manje le nto ila ngaphakathi iyitshe. Yabona uma ngihlabelela ingoma yabona ma noma kutholakala ukuthi angisaniboni kahle kuphenduka imlilo la ngaphakathi kumina. Kungakho nje bangikhuluma la emini uNkulunkulu kodwa isikhathi sokuthi ngafuna ukukhuluma indaba zasemhlabeni ayibongozi ngoba bese nginjengesilwane. Haleluya. Isilwane bazalwane ngisho ukuthi igama ukuthi ngisaphila impilo le niphilayo. Haleluya. Singishintsha manje nje ukuthola kusasa ngisezwani nawe uma nje ukuthi unesona ayibongozi. Haleluya. Mangisathi ngiyalalela lapho wangena lo moya waye wahlala wangishoka ngabe ngiyathela hayi sengiphansi kwesihlahla. Ngiphansi kwesihlahla isundi igama lesihlahla khona sesigameva nakaXhosa sikhona ayibongozi naseSotho sikhona. Hayi ngibona izulu lavuleka emini sekupast 2 manje ngabheka iwashi kwapast 2 ungenile lo moya ngibona la ngaphansi kwesihlahla kwavuleka izulu waphuma indle emeruni ayibongozi. Yeza lendlu yafika phezu kwesihlahla yamboza njengethende. Ngathi mina yini le ngene umoya lento engishisa umlilo ungishokile manje futhi nanti izulu liveka isikhathi past 2. Ngithi ngisabheke lokho kule ndlu yavele nje hamba engathi yomlungu ayibongozi. Isikhathi past 2 kuthe nje khoneni lapha lamemeza izwi lathi Jona igama lamuntu ayibongozi. Jona namhlanje uyabizwa ubizwa inkosi uJesu. Haleluya. Ngathuki lo moya omlilo ongenile ungishokile bakuthi akwazi ukukhuluma. Amen. Laphinda lathi Jona namhlanje uyabizwa inkosi uJesu. Mali ngibiza ngithi ngifuna ukusabela bangisabe ngithe ngizwa lento yehla ngathi mina ngangibiza manje ngizosabela ayibongozi kanti uyangizwa uJesu. Lathi izwi Jona namhlanje uyabizwa ngathi mina ngibizwa indodana kaNkulunkulu uJesu. Wathi ukholwa ukuthande thola mina kwathi lathi ngokwesithathu uma ungafuni namhlanje ukuthi uphenduke phansi kwalesihlahla ukhona ngizokubulala ngeke usasinda phansi kwalesihlahla. Ngakwazi ungakabikho esiswini sikama wakho uJoba khona. Namhlanje ezulwini sinqumile nezulu ezulwini kudinga namhlanje liyashonila ngikholiwe engathamba kathola wathi sithi isikhathi cha sengiphelile ngeso.
amanzi angazi noma yawe ihospital angisazi ngoba haleluya lathi uyavuma noma cha wafika mina kancane njabula uthi hayi vele ngangiyithanda into enhle mina futhi ukholwa nganguthanda kodwa ngathi nisonto likamzala eRoma ngoba umzala ube sinika imithi sibe mama noba kuliwa ube uyena uqhelile ukuthi abantu balwe ase ngithi mina hayi ukholwa kukho amen 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 izolanda ke ngale nto ke engibona ifaka lezi insizwa la eKagiso ukuthi uNkulunkulu hayi ukuthi ngiyadlala angihlali ayibonkosi hayi ke ukuthe lapho ke lathi izwi uyavuma na ngathi mina Nkosi bengithanda ukukhuluma ngathi khuluma ngathi ubani ongibizayo yathi uthi inkosi uJesu lo shunyelwe emasontweni namhlanje na uthi phenduka ukhona ngithi ngikholwa ngenze njani nto akuphakamisa isandla phansi lesihlahla wabona ukuthi inkosi esihlahleni ungaboni umuntu wakho kanti yena ngibona akuphakamisa isandla ngathi-ke ngiyakukhetha wasethi-ke mana straight uqonde inyawo zakho zime kanje ungawusacabanga enye into ngizokutshela indaba isezulwini-ke manje ozozenza emhlabeni njengomoses hayi kwesimnyama njengomoses lezo madoda kwesimnyama kwamnyama amadoda emhlabeni impela-ke nini umoses kwabantu uyazona amen ngase ngiyamake kanje lathi-ke izwi-ke njengoba usukholile lalela-ke lathi uyazi ukuthi la ezulwini kukhona izulu nesihogo na Hades ngathi mina cha la wathi lathi izwi ngapha ku-right izulu ngapha ku-left isihogo bonke abantu selokwadabuka umhlaba abafe bengakholwa kusukela komkhulu abekho ezulwini bavalelwe ngapha ejele ijele uthi udala uNkulunkulu uzufike ungakholwa uze kufika insuku zokufa ngathi ngezwe Nkosi wathi lalela uyayibona inyanga zakini ezimnyama ngathi mina yena uyayibona inyanga ezimhlophe odokotela ngathi yena wathi uyababona abaprofita abakholwa beyiwasho ngathi yena wathi uyazi ukuthi laba bantu bobathathu njengoba bethi basebenzela umhlaba izwe abangeni ezweni abayi bobathathu ngingithuka madoda ngilalela ngibafana haleluya amen wathi-ke uyazazi isono sikadokotela nesono senyanga emnyama yakini nomprofiti weyiwasho na kathi mina cha wathi awubona umhlaba nje obunjena uyawazi ukuthi ukabani ngathi cha bathi wami udalwe mina ayibonkosi wathi uyayibona iy'ntaba zonke lezi namahlathi esizulu nabesisuthu nabesixhosa laba hhayi abatshalwa belungu madoda ayibonkosi wathi uyawazi ukuthi atshalwe ubani cha wathi uyayibona imvula kathi wathi uyayibona amanzi kathi wathi uyazaphumaphi kathi angazi wathi yimno haleluya wathi-ke lalela-ke isono seyinyanga zonke nasi bamba imithi yami ey'ntabeni haleluya bese belanda amanzi ami emfuleni sizopheka lo muthi uthi-ke uJesu phansi kwehlala ngicela uzwesesibani uthi-ke mazithi isebenzela izulu lezinyanga zonke ngeke nje abaprofiti beyiwasho ekhulume ngenyanga ezo-2 udokta neyakithi emnyama labathwalikwa uthi labahamba baye emahlathini yami bayomba imithi yabo bese beyipheka uyayibona inkuni ezomile entabeni ithi yebo engabiza imali ithi yebo uthi bese konke lokho kuzomiswe yimina uthi-ke bese kadokotela-ke nenyanga yakini-ke bahambe-ke sebenzele imithi yabo udokotela ungenjekshini nangephilisi eyakithi iyahlanzisa ayibonkosi iyakhathisa ngemuva iyaphalazisa nenyongo ayibonkosi uthi-ke manje ke ngibuza mina manje ma-ke
unengane ezu5 zabafana ehambe ziyophasa umatric zonke. Mase igula lezi ngane siyahamba manje nake kuyobizwa lenyanga. Lenyanga izofika ithi ifuna kwakusey 250 ngaleso sikhathi. Imvula sikwama 250. Uthi ke manje nake njoba zithi inyanga udoktor inyanga yakithi sisebenzela izulu. Uma lezi ngane uthi yabazi laba abantu ethiwa bathakathi ngidinga yena. Uthi yabazi ukuthi isebenzi ngabani ngithi cha uthi isebenzi kaSathane. Amen. Uthi ke yizo izisebenzi kaSathane ezibulala abantu ezinomoya emhlabeni ukuthi ungabi nalutho. Yikho esiguqula labathakathi. Angishiyo lutho nje. Bazithola thakathi sifumela sishisa imithi. Ngibeke izandla friend uvumisa nokuphapathisa. Base kusihlala nasesibili. Haleluya. Shumela livake. Alikho. Ayibo alikho mntu alikho ba. Uthi ke mina right. Manje nake make izingane seqedwe umatriculation form 5. Na isebenzi kaSathane seziyayilo sebeyayilo yazingane. Ngoba ngafuna ubaba lekhaya njani unomusu onothi la ngithi yabo. Isebenzi kaSathane abathakathi la. Uthi ke manje no baba ke mhlawumbe unemali ebank ahamba enyangeni nakudokotela. Aphinde futhi mhlawumbe unenkomo azayidayise zonke inkomo ingane zakho. Ilokhu nje sithole lo form 5 aziye esikoleni ziyakhona ngithi. Siphele inkomo phela imali ebank. Phele neenkukhu. Kusho Jesu kimi uthi ngikuphendula. Uthi ke right. Manje nake bazosindiswa bani labantwana ngoba nangu udokotela ufuna 250. Nansi inyanga emnyama ifuna 250. Ikwindla kwaba ayikho inkomo othengayo. Uthi manje noba kusephelelwa akasengalutho emhlabeni. Nenkomo iphelile nemali ebhenki iphelile. Haleluya. Bonke phela inkukhu iphelile. Usenekweleti nje hamba nje mina ngoba umthola uJesu ngine 120 ikweleti ngasayikhokha. Ngasayikhokha. Ngayikhokha senkomo. Ngayikhokha inyanga entathu. Amen. Njengawe. Ayibongo. Amen. Ngithi uthi ke kuNjesu ngiphendule. Ngithi ke manje ubani ozosindisa lezi ngane ngoba manje noba kuphelele. Akusekho lutho nazi ingane zakho. Ngithi mina akekho ongasindisa uthi lalengane naso isono sikaDokotela. Naso isono senyanga yini. All right. Yini mabethi basebenzela mina injection uma mahala. Kanti mina ngwalelisile ngalami. Hayi ngabizi imali ngiyabala ngathi mina. Hayi ngabizi imali ngivulana kwathi. Ngeyinkunezi wathi ngikhuluma mina uSathane lokuthi ngiyayiselana kwenzeka yonke lento. Mina ngikhuluma ngidala umhlaba. Dala umhlaba yikho into engifuna umuntu. Ngilethe ukulala manje ngizolala ningathandi. Ngizokusenda ukushaya ukuthi ngiyakushaya ukuthi ulale kamnandi awusafuna ukubuka emsebenzini usele umnandi ukuthi akho akakushadi ngoba mkhulu. Haleluya. Wathi ke uyasibona ngisono inyanga ngisono sazo yilezo ngoba bakhokhisa abantu imithi yabo. Haleluya. Amen. Kasibonga ngisho kasibonga. Wathi nami nginyanga senginyanga ngibele ngoba befuna kakhulu. Senginyanga la phansi komphetho wami sengikhona itasa. Ukhonodwa ngasengina ukubulala wale ngasengifundile. Ukona ukuthi masibekela naminyanga. Ngina waze ngusebenzisile kanye. Khona usama sase sithi ngihlupa yonke. Asithi nyanga. Awutshela iqiniso ngithandi. Ngasengiyasibekela isevasi. Asebenza naso. Kusho ukuthi ufika kwama-FM kangibamba khulu amashayini ngase imali ngibeka kulesala sebenza naso manje kuthola sesinomona esibonela imali yami ngibamba ishayini ngakho ayibongosi. Amen. Hayi ke manje ngiyobhula zangomeni uthiwa ngaphathwa indwala wonke umzimba kwathiwa yibele ngamphile ngoba uNkosikazi babe umhlabela inkulu mama sathi sayonunye uyelo khali ngithole imali ukuthi hawu lo muntu seziwathenga ufeka kwama-FM ngathi mina seziwathenga ngemali yami kodwa uye ngempela kodwa sayoni awusixabanisi noma ngakhumbula ubaba wathi baba uyabona
ungayijwayeli ukubhula singakho wathi ngibone sengikhulile mina ngiphule ngoba isangoma siyokufakana nomoya hayi ngake ngamasa athi sango wathi ngibona futhi Yesu hayi wathola ngempela la ngizobamba khona ngithola endlini ngithola inwele ufaka ukudla siphekela ukudla mangithi ngayiphenya inyama phakathi enyameni ufaka inwele kodwa ngiyipheke wathi wathola nasekhanda ngiyahlanya-ke ngiyadelela kanti ke ngitshela belungu athi ngizobulala ngaso lathi ngiyaqinile ngizobuluma nyanya kanti iqiniso uthathatha wasenika lo mnumzane enyangeni ledrobheni yafike ukuthi umbekele nje ngisho umuntu ongasenginawo leso solo ngasivuka yiko ngisikhuluma yiko sidivumisonga ngasibekele la ngabona khona umuntu uyesu ngase ngithi mina umuntu umthathe Amen. Ayiseqa saweqa mase ngibuya ngizobheka ngifika kukho ngisho impuphu yakho nakhona utho ngene ngazo zivuka lamakhala ngibona lamakhala sama awuthi siyaqhubeka njena bewathi siyathanda sasaqabana ngathi siyathanda yasinokuthi ngabe sangipheke nje ayebo ube ngihlaza bekhanda ke ngulwa nje noma uthi awulungile mina bekushaya amen kamushaya ayibo yikhulule ngibambile ngibe ngisikhona nasemhlabeni ngidonke kabi ngokudonke ngizokho udonke mina bengeke ngilwe kusukela ngo11 ngilwa kuze kushaya u4 ntambama ngilwa abantu bengaphuza uthola ngifuna ukushaya abantu nje ngafuna abantu abalunge njalo uma ngithola ilungile ngithi why ulunge njalo idoda ngoba sebandleni hayi angijala ngifuna ukungana lokho ngeke ngedlela njengoba nje ayibo amen wathi kuJesu ke njengoba kunje ke manje nalisolo senyanga ke yilezi manje bazosizoba lalela uyizwile lentangene kuwe uqala ngathi wathi moya wami sungaphakathi kuwe mina ngizokwenza inyanga yasezulwini uzohamba emhlabeni bekubona abantu bathi umuntu kanti awuseyimuntu njengoba vele wathi umuntu kodwa ngiseseyimuntu umuntu njengoba ngizambethele nyanga kodwa ungaphakathi ayi haleluya amen wathi ke mina kuzongenza inyanga yakhe wathi abantu njengoba benjalo athokozi ukuba bekhula nje mina kuzongenza inyanga yamahala ngezwa na amen angizumbiza umuntu uma ngimbeka izandla kusho uJesu bazohlala wathi ngizohamba nawe kuze kwafika insuku zakho zokufa njengoMoses ngizokufundisa ukuthi uzokwenza kanjani awukenza ngijabule ayingozi amen kathi mina uthini uNkulunkulu ngoyika kanjani inyanga ngolihanyana babe ngakakhweli kangaka ingandaba bayifuna imali wathi kumina uzokhulela ngikhipha umoya uthanda imali awudingi nozosebenza lo msebenzi uthanda imali uzozila ukudla ngiyikhipha impela enhlizweni ngiyisusa imali ngisho umthandazeli umuntu ungabhesi kumbiza nje 5 bob wathi ke uNkulunkulu uzokwenza inyanga yamahala bawethu kathi mina ngiyeza uthi ke mina uyabona uyazi ukuthi njengoba ngikhathe emhlabeni ihlazo ezulwini awungethuka ukhatha wathi yabona njengoba ngikhatha nje sibona imizimba yenu sibuka namanyala emhlabeni abona umuso kaSathane ukhatha bamelele nami ngiyinyanga odokotela bamelele nami bazenza uNkulunkulu bengekho awudlile umuthi umuntu ekhona ngeqiniso uNkulunkulu kathi nawo amasonto engaka nithi uthina wathi angithi wathi ayibona inyongo lekhishwa zonke wathi kusukela namhlanje awusophinde ikhiphe uzolala ethuneni wathi kusukela namhlanje awusophinde uhlazo uzolala kusukela namhlanje awusophinde uchathe uzolala lokho kuzongena ngizobuya emavikini haleluya amen ngajabula wathi kumina kodwa lezo nini angazokusebenzisa usenje baqedile umakoti babantu ayingozi nentombi zabantu uyiqedile manje ke umuntu ke mayezophatha lo msebenzi wami akudingi ashele ingane esontweni noma ashele noma kuphi udinga wena ube mnezakathi ngathi mina ngambuza mina
ngathi-ke mina kuzokwenzeka kanjani inkosi ngoba vele iy'ntombi ezami zonke wathi hayi uzokwehlisa ingubo engizokuyimase ngilungisile ngizokwehlisa ingubo nebhande lasezulwini engizogqokisa lo bese ngibophuka. Haleluya, esiboshiwe. Haleluya. Ngathi mina ngabe ngizamthinta umuntu wesifazane wathi wakho kuphela hhayi wesibili. Mawuke wamthinta omunye wamehlela njengoba amasonto wabo uthi mina njengobona emasontweni ngingekho nje indaba abafundisi bangamasoka bathi 1 2 3 7 makosi omuhle nkosi wathi mina ungakukho khona into engidonsa la engathi engithi mnumzane yathi wathi umuntu eshadile ezisontweni nina abafundisi sendivanemeshela wathi lokho ukuthi wathi umfundisi salele usafika ngekhadi njengokazi usehlathekile wathi mnanami ayangiwezi angiwezi wathi konke lokhu indoda yazi awazi lodala ukuthi umakoti yakhona mhlawumbe akakuhlabeli wena sekubonana nayekhasehlatshela umfundisi sekufika indoda lezi isizothandaza hayi wathi lezi nkolo wathi hazana wathi uyabona amasonto engaphi hayi amasiwazi abona wethu awabafundisi into zabantu lezo ngathi engakwathi yes ngathi bazongishaya emasontweni ngizokhuluma ngithi abakholwa ngakazongishaya wathi phela khwila imkhuba athanatha futhi wathi emasontweni kuyadliswana ngoba adla imithi wena umuthi nekuhle. Amen. Ngambuza ngathi mina Nkosi inyongo bebengihlupha bakwethu bengiphile ikhiphe nje wasembona wathi uzufe wathi uzobona uzokhuluma into ephilayo ozoyifaka futhi abantu baphile wathi ngishingane maye umakoti ekhulele enkonzweni sekufika isikhathi ukuthi ungapheli imali ayibongozi uzokhulela bese ngutshele kihlo ingane mayimile ngizokutshele kamihlo emini uyibona ukuthi imile kusibezansi bakothi ubezansi ukhozi dimoni leli sifo ngempela mama kodwa ekhulele hayi ngibona sesizwini mangithanda ukuthi uzosala umfana akho amen awunjani wathi uzomnikisho siyibona imile hayi sithola sikhulele inamathele kunigijima ayibongozi wathi ayibona inyongo nekhishwa sonke wathi kusukela namhlanje awusophinde ikhiphe uzolala ethuneni wathi kusukela namhlanje awusophinde uhlanze uzolala kusukela namhlanje awusophinde uchathe uzolala lokho uzongena ngizobuya emavikini. Haleluya, amen. Hayike ayibongozi amen. uNkulunkulu wasethi-ke kumina ke akudingi-ke udinga-ke kusukela manje ngingaphinde ngishela intombazane njengale njengoba sizela ukuba ngesezothi siselela shumela ivangeli mhlawumbe ungambona ekhaya usemsebenzini sethole sengebiza mana selokuthiwa babamfundisi ngabomfundisi asengishaya iy'boni babamfundisi kanti sengishaya iy'boni sazi ngagidala haleluya wathi-ke nobubuleli ivangeli lakho wasetsho kwesibili uzobabeka ngezandla usungathathi ne-10 cent yakho ngiyowathatha namandla uma usubona ukuthi ulambile uthi masebewu-10 usuthi hayi mangathi nje 100 ayibongozi ungenze nje ngozihanyana yabona ukhanyana ngekangena ngithanda ungakuhlola usebenze kusisi uMateyu 6 uthi usewamukela umbuzo wakhe uNkulunkulu udinga ubephofu ngibone ngihole ekhaya wathi-ke kumina-ke manje-ke maseke usubaphilisi wabazeka izandla la ungena khona ngena nawo ngesikhathi onibezandla ngizosala mina ngomoya ngikhipha isifo uma ngisikhipha mina isifo ngisikhipha ngize ngishayele ngishifu la behle khona phakathi emathunjini bese ngiphethe ngomoya womngcwele ebese siphila ngempela abuyele emsebenzini inkani leyo sikuthola ukugula dika sekubeka izandla uvuke ubuyele emsebenzini uhambe uyobhadala i-sales tax asekho ke manje sekhona iphethe inkani leyo sibegula kanti thina ulalelile kanti inkosi ngiyeza wathi ungayithathi balungu uzozila ukudla ngikhiphe umoya wemali ayibongozi waqhubeka wathi-ke uyabona vele usuzovuma isono kuphelile manje angithi unengane yodwa ngathi
benginomala lo uqala nawe nina wakhe ayongosi uyena oboleka unkosikazi imanga isithupha sonke umfana lo sathi umnika imithi kancane kodwa wacelwa ayongosi yabona nje le ingane enginazo nje esebese ngiyibuka ngoJesu sikiso umfana sathi ngoba sasingakholwa sathi umthunzi wafika ivangeli sasezemiyela kodwa lesikisi esengizala njengenyamazane leyasentabeni nangosikazi akanje zele ubekethe nje khaya ayongosi yikho esithenda sami sinele kodwa ayongosi yakhezi connection khona phansi kuNkulunkulu isibhedlela sikawathale ekhaya sikamoya bantu wayesikhuluma nje ngoba wehlele egoli fike utetela khona sihlushwa ukuthi lema ingane zakhe wasathi uNkulunkulu kimi manje ngoba sengikhulume nawe kuphelile sengizobuya-ke wasethi-ke angithiwa ngiyakhulu lesikhathi ngathi mina Nkosi sengiyabona lebhelekwane esengibonofisa wena wathi unamadliso ngathi yena wathi unekhanda ngathi yena wathi-ke kusasa lokho kusile ukuze uzotshela abantu ukuthi uNkulunkulu mamunile njengoMoses kusasa-ke ngizoqala ngesigaxa ngesikhephi kusho uNkulunkulu ngathi mina ayongosi ngase ngicela-ke lentando mhlophe kwabafundisi ngathi mina manje mina ngifundanga ngayifundela ngizange ngisikoleni zathi sathi siyafunda esikoleni basuka into ezweni lakuthi kwabulawa abantu zavalwe iy'kole impela kwabanjalo zathi esikoleni kwathiwa abantu sebephelile sekulandela kwathiwa ayihambe iy'ngane zabafana ezozibulawa yini sayeka leyo ayibongosi ashona namapulazi zayisebenza ngase ngiyayifundisa nje angazi lutho ngemfundo ayibongosi uthi ngithi manje ngicela-ke uthi uthayo wabafundisi phela-ke wakushuthile bangijelinami ukuthi mine ungakuyifake lo impilana emhlabeni asiyazi nezulu ngizwe kumfundisi le kaZulu uyikhulumela imfihlakalo ngomphulaphula le kuya ikhona phesheya wathi wayilanda nehistory yakho ukuthi angazi kwakwenze njani kuze kugqoka kanje khona umfundisi wayilanda le ncuthu sesimbiza ngevangeli wakhuluma iqiniso wathi sesiyayifaka nje lento abona ngempela bathi ngithi ngamshiya ama-address ngithi wamambamba bathi wasitshela yonke impilo ukuthi konke umthetho wakabani kunjani uthi-ke mina wake wabona umfundisi la ezweni lakini ofaka lothayo omhlophe ngalezi ntulambula uzothiwa ubeke izandla phela umuntu umuthi awuhle kathi khabekho wathi-ke bayese basebenzela izisu zasePitoli bahona la kubelungu into zenyama lezikhohlwa khona bawukhaya nje abayindawo futhi abakwazi ukuthi sivunyiswa ngathi mina wathi hayi ey'nsukwini ngizobuya ngizowehlisa umfundisi uMaNdlela ungena lakuwe ozokufundisa zonke izinto zasezulwini uzobe khuluma lekufundisa thina sisebenza ngomoya enhloze kamoya mina ikhuluma ngomoya ngisebenzi ngokuthi ngaye esikoleni hayi ngikhululeka mina ngifuna uthaya ayibongosi wathi-ke manje kuphelile kusasa-ke sengizofika kusasa ngikhiphe lesi sithipho ngathi ngibone ngo-5:3 bakwethu kwasuka indlu kwasuka phezu kwelesihlahla engathi indlu enkulu ithe mayila afuye ibheke ezulwini ngayibona sinamaphilisi yenza nje isuka la kimi hayi nami ngibaleka ngibhekile yabona lapho khona indawo yabona isihlathi ngaye ngafika khona ngibaleka ngekhishini omlungu ngaye ngahlaba ngedubane ngibaleka isuka layo leti ezulwini ngathi ngibona yafike yangena lento namaphiko ngabaleka ngangena ekhishini ngakhala ngatshena umahlongo lesasebenza kathi ngibona uPhilisi wathi awulakhona wathi hayi akabona ukuthi kathi ngibona wathi akabona uPhilisi namanga kathi ngibona wathi umlomo mina ngathi ngiyamtshela ngelongo kusasa ngiyala haleluya kathi ngibona ngahlala phansi sefuze buka nje into lena haleluya amen waphela lapho ngalala mangivuka ekuseni ngivuka isandla simhlophe silive la sibambela mangithi ngiyalalela mawuzi kuna lento njeni wathi ngibiza ubhuti wami ngoba ngisebenza ubhuti omkhulu ngithi mfundisi ngibona isandla simhlophe sibambe isigaxa lesi
manje kodwa uma ngithi ngicela uthi uhlanga impela sengizofanele uba uhlanga kulela viki waphuphusa ezulwini sadlala ulayini no-31 emshayeni sadliwa saphela namhlanje izungu izolo uNkulunkulu namhlanje izungu tshela izandla akho sandla la yathi lento thula kwakhona into ethula boshiwe ngathula kanti useyasikhipa isikhathi akho ngisho isiphishi laphela kwafika umgqibelo angithi bengithi mangikhipha amahulufu engadini uthothi lento mangisukuma yabona izinso lezi kuhlangana yabona kusho ukuthi kwabe inyama nje ngazenja manje ngisukuma-ke ngenza sithi isikhathi mangingakubona nje wangibamba sekumzwa wami ngedwa into fanele esizibastraight-ke kuyimanga ngiqala ukuhamba uthe makumgqibelo ngathi bakhonizwe incane yathi usuphele isiva ngathula kwafika isonto kwaqala umsombuluko angithi bengithi bangibehlela muze umuntu okuthiwa unesifuba okhona andone wabulakalo lesibili uthe ngithole esihlanu kathi mina wathi washo ngathi khona inyama esuka la iwela la washo wathi khona umuntu odangezenje uzobona mhlanje kodwa two yaqala lesithathu lana emhlabeni bekuthi noma ziku-11 o'clock bese bekhona into ezimbiza emnyango bese ngiphuma ngicimezile bengikhathwa nje ngivukeke ngivuke empetheni sengicimezile bangibiza bangivule ngemithi ngivukeke ngiyekhetheni sengivule bebengilala-ke bezwe ngakhala amakhezi bavukile sebengishaya abakho bathi buyele endlini usubiza sikhathi loshalo bathi-ke ngigijime nginje gijime yaqala isikhathi umsangano lo uthe ngomgqibelo kade angisaphuze yakuvuma nje ngiphuze ngolunye uhlobo nje angokwamba kukho ngoba ngiyala namashayila ngidlala yonke leto namadayisi ngidlala yonke leto nesipini lesipini imali konke nensango ngisishe nganishane eshanga imilo akukhululi ngoba ucaba ukuthi wakudlala wena abonkosi nomuthi yokushaya abantu wangingispecial kodwa wangavumi isisebenzi siyathi manginekinyanga umuntu okushaya umuntu iyathenga wangeke ungibone nhlobo wangabona ukukhamba letafula ifike ujesu ngisawuthele ngakho ngathi umuntu owenzayo ma kukhona intombi yethu omakoti abathanda kithi wafakwe nesipaji lenguvule uma kukhona njengabazalwa ngeke bangathandana konke bese futhi ushaye ngempama ushaye into zonke wathoda kuvumi usebenzisa angavumi kanti unkulunkulu ayibongosi base ngutsheleke insizwa ngaqala bawutshele kubaba wami ethi ehambe esalukazini ngathele ngusole baba wayishaya ubaba zamthalisa ngazi baba ayibongosi ngase ngumfaka-ke ngenzukwini-ke umfowethu wabakhulana abantu bambone yedwa ngase ngiyawesaba kathi eyidendayilungile apushiswa ngakhona thandaza ngakhona wesaba mangathi nje ngedula hawu ngazoyithathelwa kodwa ngitshela iqiniso angizange usebenzise ngangwesaba ngawusebenzisa kanye zasilalele intombi zahlalela zonke inyanga yawazi ukuthi hayi ngamafutha abantu lawo hayi usathane asebenzayo haleluya utheke lapho-ke wafika umgqibelo wayebalala uyihlali walala hayi wayisonto walala kuthe ngesonto bese umuntu nje wasethi asibone isihlahla kanti uyenjeza sefanele njalo ngoba sisekhoneni besigubho sakho njalo mase usebenze ngadini lathi izwi ngena-ke manje 3 days nganguzimuli ngena 3 days ungadli yabona mina unkulunkulu uma ngifika ukhuluma nomuntu angikhulume egcwele iy'tambo nenyama ney'guma ayibongosi wathi cha ngathi wathi hayi zokusiza ngizohambe ngizoba nawe ngikhuluma nawe ase ngangena ngomsombuluko amen angena ngomsombuluko ngazelo kuhle kolwesibili sengiphilile ngabatshela bafowethu bathi ngangizilile angisena lutho hayi angisena lutho
baqala ukungisaba manje ngathi mina ngizonikombisa sonke umuntu ozobaphuza utshwala la ngiyakholwa manje uthele ngolwesibili ngo-12 manje ngiphelelwa amandla ngithi angikwazi ukuziludla njengengiziza isile hayi manje ngizomphelela amandla ngiphakathi kwamalozisi ngiyakhathala adlweyilwane yabona engathi ngizwa lapha kwami kanti yenze yabuya sefike mina-ke mina lempela ngiyakhathala ngizwa la into engigcinezela ngithengizwa njengalapha esikhathini samalozisi lathizwe inkosi uJesu sengibuyile amen wathi ikhayithina sesibuyile ngizobuza ukuthi isigaxa sisekhona ngathi inkosi isihambile idliso ngathi inkosi lihambile wathi umuntu makhanda ngathi inkosi uhambile wathi-ke mana kona wathi lalela-ke angithi manje uyazi manje usulambile manje ngeke usaqeda kufika lesithathu usuphelelwa manje athi yakwati yazi ukuthi sengiyaqalala manje ukutshena indaba gijima uyakhishini uficelele ntombazana ayibongosi wenze nje inkomisha yodwa yekhofi mahlelo bithiye masiyana gijima uthi-ke mina yabona angithi yazi le nyoka labathi lebathi impilo yethu yabona khona inyoka le ngaphakathi ngiyangithi khona manje sokuthi uyafa enye inyoka amunye iphuma la eniphuma mloni ngiyayazi Angiyazi impilo leyo ngithi ulambe uthi lo mina hayi ukuthi manje yomile ngoba seyi2 days ukuphuzeleni manje yomile iyo le ngibona ukhathala isifuna ukuphuza gijima wenze inkomisha yakho amen ngakhishe ngicela kumashongwana ukuthi ngithole amanzi ayiwathi bena alayitha kwakwabile masinyana ngeze ikofi tilubisi kashona endlini yathi nje funda manje uthandazo yabona ngoba abantu bengakholwa manje ukudla abonke wena nje usukholwa nje uthi inkosi siyabonga lokhu uzosipha khona manje funda manje awuyacinyeziswa ngabonga ngedwa ngezendlini abahlala phansi kahle ayinkosi asiyabonga inkosi kusesale sipho sibasona manje asiyabonga ngiyashisa athi wabuya manje kanti siphuzile ungilindele lapha sohlala leyo ukuthi ayibongosi ngaya khona ngifika nje wathi usithiwa ngingathatha ngiphi fanele sengikhala ukubeka inkonzo-ke manje angithi uphilile manje usuzotshena ngisho ubaba wakho noma wakhe ngasho usuzotshena izizwe ukuthi ungomunile sengikhiphile ngomoya wena ujike futhi kusibunika umuthi kanti wena ngikhiphe ngomoya umoya longikhiphe akho justice umoya lokhiphela izikhathi umoya ukhipha umsana manje uzobuphinde ungabaza ngathi inkosi layo ngathi ngithukutela ngathi inkosi layo wathi lalela wathi mana-ke manje wathi yabona-ke inyoka leke uzothenga uzongakhela ibandla lami leqiniso njengoPetros elizongena ezulwini uzolakha awuthanda yathanda uzongakhela ibandla lami leqiniso manje-ke uzothi uma ukwazilisa ukudla ukuthi batshele ama-30 mhlawumbe inyoka leyo umile nokuthi uye kuwe ndobe usuphuzele nje isiphuza impilo yakho ayibongosi uthi noma usuzilisa ibandla batshele makuyi-3 days angaphuzi lo suku angaphuza manje phelela manje abesephuza angayikho aphuze nje inkomishi 1 ngelakhe ethi yobe sephuzisa impilo le ngaphakathi ayibongosi ngathi inkosi ngiyezwa wathi ngathi mana-ke manje sengumeke inkosi ngithe ngibona baphuma isandla uyezwa lapho kwasephuma isandla manje siyaphuma siza yini siphuma lapho bathi siza yini simhlophe saphuma wathi yabona manje yabona ngetisha ezi-3 1 2 3 zingaphakathi kuyibona mangiveza hayi zingaphakathi uyakizwa zingaphakathi lezi tisha amen aleluya senzoqeda yabona ngingabuyi nje nginganibeka ngidala ayibongo wasethi uyabona lesenginikile ifa lakho ney'ngane zakho kanye nabayokuzwa bayokholwa ifa lasezulwini-ke manje wasebelalelesane ngibona wangihlinza lapho wathi inkonzo yokuthandaza kaningi elanga noba ka-6 a day noba ka-10 so lo ngiholo umoya sathi sitembe nawo phaa shawu isitembe ngaphakathi kwavala kwathiwa wala wathiwa inkonzo yongasendla inkonzo yokuzila ukudla iyona le nkonzo esusa amanga iyona inkonzo esusa uthanda amadoda iyona yabona inkonzo yokuzila ukudla
ngisazongena iyona esusa nenzondo yonke ungathembeki nje nokuthi nje uze nabafana wasabathanda inkonzo zilulu amen amen wayibeka basela wathi waba ayibongosi ithe ukhuleka eyusilula ayibongosi wathi ngasehla wathi inkonzo yokuvuma izono kusukela useyingane ungamuntu ushukela noma uzokholwa nizoyiqala ku-a usayintshontsha isente ekhaya usayintshontsha umbona usayintshontsha oma-olintshi emzini abantu ukhula kusukela ungaka wathi izono ziqalwa umuntu uma esekholwe engangale ntombazane emntwana uyivuke ososana babone bekona senazo engangale qala wathi uJesu qala la yebe yabona ushukela la engaphandle ezoshukela nemali obasethe uthi uphopho eyabali amen wathi ke mina ke ngasehla kwaphela wathi inkonzo uze uyovuma izono wava masiyava ayibongo wathi ke mina ke ngiyazazi ke ngizokukhumbuza mawusukhona ngizovele ngithi ngiyabona uzovuka zonke useyingane ngizokukhumbuza ngoba uzungena ezulwini unesono ushukela ulala nanobhuti bakho ngiganga uthi lo owenza lo usathana uyiqala ingane ngani ngoba usebenzela isikhoko usathana akafuni umuntu ozoyisulwini wathi ke uzovuma koshukela nenyama ekhaya nani konke uzufike nje umswindoda nje uzothatha umakoti babantu ney'ntombi zabantu wathi umsuntshontsha ekhona inkomiso umuntu ngangiyintshontsha ngayibulala wathi akudingi udle kahle isikhoko umlilo ezinkomiso wathi umlilo wena ngizokunika imali uzothenga izinto ey'philayo umuntu esekhona kudinga athenge i-straight kodwa likho leli vangeli emhlabeni ngathi mina ngiyezwa hhayi-ke wabhala wathi hhayi-ke sengizobuya-ke manje-ke uzokwenza nje uma uthola umfundiseni ebandla ngoba abafundisi abakhona ungabi nomoya umnika leli vangeli umnike ubusumguqula khona umnike bese kuba umsebenzi kaNkulunkulu wathi alazi ibhayibheli ngathi cha wathi encwadi prayer amajuda kuyona wathi uzothenga yona nalabafundisi engikhuluma ngabo ngibulamula bala nomuntu ukuthi udlula nokuthi mina ngumoya nothola la konke kula akukho ayikho incwadi emhlabeni efana nale wathi ke usathane-ke uyigqibile le ncwadi abafundisi bakhuluma uwangala yikho ukuthi ukhona ungabi naqiniso ugcilazwe inyanga ugcilazwe odokotela bangene abangosi wathi-ke right-ke ngizobuya ngomsombuluko akasho ngokuthi la wathi ngizobuya-ke manje-ke sengizokunika amandla-ke manje sengiqedile sengibekile iy'nkonzo zonke ozozenza umuntu uzomzilisa ukudla umvumisa izono umthandazi asekaningi ngelanga wathi ngithi amasonto abathandazi bayidlela abangeke kuthandaze kathi ka-4 ayibongosi wathi cha kunjalo phela wathi-ke ivangeli lami leli uthi ngiwakhe ibandla lami emhlabeni njengabapostoli oPetros noPawulu wathi lokho kwakwenza uPawulu yikho lokho kukhulu ayibongosi wathi ke ngomsombuluko sesiyaqeda haleluya ameni 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 lapho ngomsombuluko abathenga abafowethu uthele ngiyavuka mhlakhishwa utshwala-ke kwakhishwa one day konke lokugwayi konke ngiyavuka ekuseni ngivuka kanti ngondithathiwe sengishilo ngishingo ayibongosi ngavuka njengazuthi ungabona ntambama nje ngo-8 uthi abona ngathi khona umuntu osuka la emahlombe mina wavulala wahamba ngithi mina imoyo yomuntu ophumela abathi soqalile khona umuntu ophumela ibahlezi sonke la nje ngathi cha ngimbonile ngimphumela abathi hhayi cha umdike wami umuntu bakhala ubukile ba usubona umuntu uhlezi la endlini sonke ngathi mina ngimbonile ngase ngiyabuza ngathi mina ngeke ngabuza nje ma ngibuya manje bathi buya ngathi uvukade sindaba ngithi angazi ukuthi ngibuyaphi ngeke ngaphuze bathi cha ngeke ngayimashayeni bathi cha ngeke ngaphemba bathi cha bathi kusukela namhlanje nakuphelile uNkulunkulu ungikhululile angisobuye ngisenza lutho amen uthele umsombuluko siyaphela indaba yami yokubiza uNkulunkulu haleluya ngavuka mangithi ngiyaklina isituphu somlungu sengisabakho eshilo ukuthi uzokwenza ezonginika ingoma ngoba ngathi ingoma ngiyazi mina ngazi ingoma zongakholwa
kazi mina i-twist manje nalezi zasezulwini yangizapha wathi hhayi ngizokwehlisa umfundisi ngimngenise kuwena bese ngizofika evikini sengiletha amandla ngobe umuntu ungenisela amandla ahlale kuwo mawude ukuthi ngegama lajesu phuma bona noma sikuthi Yesu lakuhlala enkonkosi wathi ngo7 umsombuluko sathi ngiyaqhubeka kwehliwe obele wehla yo wehlile ngathi izulu likhithika bathi shingo yathi uJesu wami uyaphila ngiyamesa sabayini na ikhazi lakho ngikholele ngiyendali bayezulu ethunaza ingojiwe uJesu uyaphila ubonile ukuthi inyathela ubanana ibophile egeneral fever ayibhandisha wathi nayo esehlisa etheni sekuzamandla okuphilisa wathi ngithi manje hamba ufike umthathe sesitulweni ayibonkosi amen umthathe kuphi umthathe sesitulweni busumbeka izandla bese uthi hamba la lephezu bekhona unyawo lwathi wasefaka ke imtishi zodokotela egeneral into efileyo into yasemhlabeni ubusubelula ukuthi ngegama lami ngo1 uzobe senyathela itishi siqapha usuwela kushone kumama yomkhahla uMary ufike lokho ebhonde ethi uzothwasa bayisangoma singene ezulwini moya wasemhlabeni wasesihogweni onke nedlozi alikho idlozi ezulwini mina ngedwa ezulwini onke amadlozi into emelana nami lezinto umoya wasemhlabeni uvela kusathana hamba uzofika kuyena mawuqedela mama osebenza naye kuyena uMary uthi umoya oba ngumsindo bake labeni umsindo ngiyakuphuza kusukela namhlanje ungaphindi uphonde shona esihogweni ajo ngiyofika
usimo shona ahla afake kamelela manje washa ngathi uJesu ngobani lolu nyawo usuqashile usuqaqidisha zasejinela ayibongo amen awu mama ngathi ngambeka izandla ngiyafundisa ngithi umbeke kanje ngambeka izandla onke indawo ngikhuza zonke izifo ebangikubona ngalolu nyawo ngathi ngegama lenkosi uJesu walokuhloko ungitshela ngathi umashona so afike umele washa ngathi qina umshini waqhima ngathi namhlanje ngithi bengazi ukuthi igama lami uMagayedle isinawa ngithi uMagayedle ngithi igama lami ngikambela uMagayedle ngazi ukuthi isigaba esikhulu akusesondawo mnaza athi moyo wongoma okulomama ebangela besundele kwebhodle tuzoba leyo phuma uthe ngo-12 lo wakithi sengathi ngipha amawisi ngizwa lemva kwami Dona awuthela hayi wani umemezela ngiyamsamezela ithi so usukhohliwe ngikuzwe angisazi ngempela ukuthi ngithini ekuseni ithi ngifuna mina ummele emva kwami ungosana uthi naye ngibheke ngithi utheba no-1 that is 35 ngabheka ngiselela ngithubeka bawuthina abelungu abefika sengiqeda isiteshi kanti nojesu khona sukela namhlanje walokho ngihlupha unjenje unenkonzo enkulu yaseroma wena ujesu omkhulu hayi sodwa ababuya wami wathi awungene kanti umbone ngempela uNkulunkulu yizo lesihlahla wathi lesi wathi phela buka umuntu uthini umfazi omlungu sengisho kanti uzomtshela ujesu waseNazaretha wabuka wazi umama ophelele ngizokwathi mama ayiphelile phelile la ayibongosi athi kholwa ngisho-ke haleluya wasethi uNkulunkulu-ke ngingaphinde ngudle umuthi ngingaphinde ngikhathe ngingaphinde ngihlanze ngingaphinde ngikhiphe inyongo wathi inyongo uyabona-ke inyongo umuntu noma unenyongo nje uNkulunkulu ukuthi uma uzodla ukudla nobesingo imiswe so yokuyimina unesikhathi udla nge-idrop yakho iyaphuma-ke iqondisela ukudla lokade ukudla kana uzobola kuye-toilet uthi lele nihlanza zonke iy'nsuku njengengulube kasathane khane nizongcolisa imzimba ukuze ningangeni ezulwini nibone lokhu nadungisela uNkulunkulu nihlanza njengengulube wathi le manjena-ke ngeke iphinde ikhiphe inyongo lutho kuzobe namhlanje haleluya angikhiphe umakoti mawuthanda ukukholwa ngempela mawuthanda ukukholwa umezokufa mafuna ukukholwa wathi-ke ngeke ngiphinde ngigule wathi-ke ngelinanga-ke esengimbathisa kamandla yehla lengubo inozipho ngeke ubone wena kodwa masukhona uzoba nawo nawo le kube nginakho masukhona ngiyakho wesifazane intombi mayisikhona kunjani wasengibosho ngebhande ivandile haleluya ayibongosi ukuthi ngabe ngisamukabanga unkosikazi womunye umuntu nentombi ngabe ngisayishela ngishiye ukuze lo msebenzi kaNkulunkulu angawathathi lamandla umuntu wenzile amen ngikukudla nje amen hayi-ke sengiqedile-ke ndothanda ngobizo lwami ngabona kanje lelo Jesu manje ngihamba naye-ke imini nobusuku emini ngizobona khona ife emini ngihamba naye njengoba kufike nje khona inkanyezi abafakazi umntuze njengoba eshayela imoto ngiyabona njengoba siyekhaya kusasa uzoyibona njengoba yabona njengoba ngihamba ngemoto sengihamba lezi ndawo zasemaplazini amen manje-ke inkanyezi bekule moto izwele njengoba nje siyekhaya umntu wayibona iyehla mase ngihamba ngazi ukuthi ngimbona uNkulunkulu iyehla nje ezulwini ithi ihilela ikhanda lemoto lisiyicima siyaziyo ukuthi sihamba kahle manje ngayiboni ukuthi usathanyalo ufuna ukusibulala amen sesithola izwi yilona-ke bakwethu ubizo lwami manje ngikhuluma noNkulunkulu emini ngikhuluma noNkulunkulu ebusuku ngikhuluma noNkulunkulu sonke isikhathi ngiyakhuluma noma nje esontweni enza kanje esontweni kufanele kuyilokhu kufanele ningabe yilokhu kanti sesithola izwi ngafutshane